rak ke Aston Villa ya ke Europa League menta usnam. Kemudian subha piki parlo ke pisau tenar ben page ya ke video hakane ke channel. Haka jingil kai final jong ke Europa League menta usnam kata ke Aston Villa bersyak ya ke SC Freiburg penlim ke Aston Villa ya ke FC Freiburg dalai lanot. Bar hakane ke jingil kai ke Aston Villa tang haka kelas step kalak ban tap argol kata haka menit ke basau huai lengba utia lemans. Bar haswa ban wai artat ke kelas step kata haka menit ke basau pesan plus lai ke Aston Villa kalak ban penki biang kejar lengba o Emiliano Buendia. Petang kumne ke kelas step kelakut no daar lanot. Bar habawan petengah ke kelamit ke Aston Villa kadang lahi banil kai bah dak ke bah kalak bang ban penki kejar lengba o Morgan Rogers haka menit ke pesan pra. Petang kumne ke Aston Villa kelalak bentik lakam bahaya ke bol ke Aston Villa kelak kelalong ke Champions jong ke Europa League menta usnam. Paladangi paipat syau head coach jong ke Aston Villa uta Unai Emery ulah kelalong usim jong kene ke competition namar ulah lak banra hadu sansin ya ke Europa League. Kata dakaba ulah banra hadu laisin ya bod hausnam arajar karsau arajar karsan arajar kanreu pat ke klub Sevilla pat bud biang hausnam arajar atpuai pat ke klub Villarreal pat menta hausnam arajar atpunreu pat ke klub Aston Villa pat unai manager ulah ban job hadu sansin ya ke Europa League. Pat ulah kelalong tang mau uta manager haka history jong ke football ubalak ban job sansin ya ke Europa League. Hakawai ke bentapat Emiliano Martinez urang abgol bapau bah jong kari Argentina ulah job baru nyausin ya ki final kiba yelekai haka jing im jong pat menta lengba kane ke jing job ya ke Europa League ulah penkrek pendefend biang ya ke FIFA World Cup na benta ke Argentina. Te paralog menta ke sengi tangkine ki video ki bakendiat telada pisngau tenar bersab ki kubor spot sengau bah subscribe lang ya kene ke channel pepilak ban yo ya ki video ki bangan sapen mi perkum juru umsi benta penkrek ya ke FIFA World Cup kublai shibon.